U Slavonskom Brodu postalo je neizdrživo, a većina građana krivce traže preko Save. Unatoč svim obećanjima, ruski vlasnici bosansko-brodske rafinerije još nisu ispunili minimum ekoloških normi. Ne mogu nigdje, vrata i prozori doslovce blindirani. Zatvorim prozor i ništa drugo, čekam da vjetar odnese. Nenormalno, smrdi nenormalno. Nije za živjeti. Ujutro kad se ustane, što ne može živjeti. Slavonsko-brodski gradonačelnik uputuje pismo resornom ministarstvu, pa i premijeru i predsjedniku države. U Brodskoj ekološkoj udruzi Zemlja misle da se ne može više mnogo učiniti u sprečavanju zagađivanja, ali se može djelovati edukativno u zaštiti od posljedica. Mi smo i predlagali i organiziranje okruglih stolova i upozoravanje građana putem medija, poglavito putem televizije, gdje bi se u trenutku prekoračenja tih graničnih vrijednosti građani upozoravali upravo na te štetne posljedice. Ekolozi predlažu i da se sirene oglase svaki puta kada količina toksina u zraku prijeđe dopuštenu granicu. Idemo u Slavonski Brod gdje pozdravljam gradonačelnika Mirka Dusparu. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobro večer i vama. Gradonačelniče, kakvo je stanje u ovom trenutku? Stiže li zagađenje i dalje s druge obale Save? Pa danas je nešto malo bolje jer pada kiša u Slavonskom Brodu, tako da je manje zagađenje, bar ne osjetimo, a i sam server ne radi, tako da ne znamo kakva je situacija trenutno. Svake jeseni, ako tako mogu reći, ista priča od kad je rafinerija u Bosanskom Brodu ponovno počela raditi. Jeste li kontaktirali s vlasnicima rafinerije i što bi bilo rješenje za vas? Ovako, ja sam jučer poslao dopise na više adresa, pa između ostalog i na rafineriju Bosanski Brod. Teško je komunicirati tamo, to je druga država, ali ono što očekujemo od Vlade Republike Hrvatske, od premijera i od ministara koji su zaduženi za ovo da poduzmu određene mjere koje su u njihovoj ingerenciji da pomognu građanima grada Slavonskog Broda. Koje bi to trebale mjere biti prema vašem mišljenju? Pa vidite, mi živimo na obećanju već 5 godina, a činjenica da smo u drugoj kategoriji kvalitete zraka po sumporovodiku, po lebdećim česticama, ozonu, a vrlo blizu smo toga da budemo i za benzen, što ćemo tek saznati nakon godišnjeg mjerenja. Tako da ono što se može očekivati prije same modernizacije, a u rukama je Vlade Republike Hrvatske, da se smanji isporuka nafte u Bosanski Brod dok ne dobijemo čvrsta jamstva i dok stvarno ne krene prava modernizacija te rafinerije. Inače, od obećanja se ne živi, a pogotovo ne mi u Slavonskom Brodu. Evo i za sam kraj, ministar Zmajlović kaže da će poduzeti sve da se taj međudržavni problem riješi. Napominje još da današnja koncentracija sumpor-vodika nije opasna za zdravlje. Pa ja bih prije svega rekao da je to jedno neiskustvo i neznanje gospodina ministra. Isto tako bih ga pozvao da živi s nama u Slavonskom Brodu, a od premijera očekujem da kad postavlja ministre da postavlja ozbiljnije ljude, jer ovo je stvarno neozbiljna izjava. Jer kad je to tako, mi ne bi bili u drugoj kvaliteti zraka, bili bi sigurno u prvoj, imali bi čist zrak. A najbolje plućni bolesnici u Brodu znaju kakva je situacija. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, da kako nadamo se da će ovaj problem biti uskoro ili što skorije riješen na dobrobit svih građana Slavonskog Broda. Hvala vam lijepa na gostovanju u Dnevniku 3. Hvala i vama.